Hmar Chanchinthar ngai thatu hai in reng in chibai thajing ni som pahni ni lai ni sang ni som ni Chanchinthar team tu Olivia F Tusing amasan chanchin langsar zul hai Biren Singh Sarkar himshri Congress MLA Paruk anin ban Herzol District Quarantine Center anthok mi sompaku in thlasu kan ni India Sarkar le NSCNIM in big sunzom India President Louis Pranab Mukherjee ngirmun ader thong Russia President Vladimir Putin in COVID-19 vaccine Gamaleya Research Institute Moscow in asim suk thuwa punglang tu hin chanchin kim changlemin thajing ni som sang ni som nia Manipur furpui rorel monsoon session zokhan Manipur Congress MLA Paruk Haichun in ban na lekha Manipur Assembly Speaker Pu Hmar Chanchinthar ma anpek lut MLA Paruk in ban hai chu hing Pu Okram Henry Singh Wangkhei MLA Pu Oinam Lukhoi Wangoi MLA Pu Muhammad Abdul Nasir Lilong MLA Pu Paunam Brojen Wangjingten Tha MLA Pu Ngamthang Haukip Saitu MLA le Pu Ginswan Hau Singat MLA hayan ni hing MLA Paruk hai in ban na san nia ril chu Manipur Chief Minister N. Biren Singh in Manipur in Puyin Chief Minister le Council of Minister Hai and Ringzauzi Sukching na in Puya Sarkar Sha na Sukching na motion of confidence anekhan hing Congress MLA Paruk Hai in Puiro Reldan kalin vote lawin anin relmang abstain lein in Puiro Reldan ang taka an MLA ni na hi hlip thlak pek disqualified ding thawan ni lein an lawin banani ti in dan kalmang thim hai chunan shil Amiruk chu Congress MLA Paruk Hai hin Pu Ibobi Singh Hautuni na hi an ringzo tanoleya in ban ni in chanchin bumi hai ko ma an shil thung hing hi thilum dan ani tak lein Manipur in Pui Secretary PM Ramani Devi in Sanita Thusu Kasim danin Manipur Assembly Bill panga Wangkhei Wangoi Lilong Saitu le Singat Assembly Bill hai chu lutu umlo vacant ni in napung Manipur in Pui member som ruk ni lakha tu hin member som li parit chaw an umta tina ni Zani MLA Paruk anin bana thadaw sang ni som ni khan MLA pali an MLA ni na lipek disqualified an nia BJP MLA pathum an lawin ban tabokani COVID shipui buina kara Manipura BJP Sarkar hi buina chidang dangen asoi ning deuzinga tu hin MLA bill pasaria in thlangna by election masun mek anibok tu tak hin Biren Singh Sarkar hin BJP MLA somparit baka NPP MLA pali NPF MLA pali TMC MLA pakhat Lokjan Shakti Party MLA pakhat le Independent MLA pakhat in anthlopa anreng in MLA som ni pakuan ni sel kaltupol Congress hi tu hin MLA som panga an ni thung Herzol Quarantine Center Bethesda College Mulbai Pheya mi sompaku hai chu an hun chending an zo hnung le an test result hai a negative vong hnungin zani tu khan in thlasu kan lo nita hi huna hin pi mangai kim nurse duty in mi sompaku hai hi an khu chit hai tlung taka an tlung seng theina dingin pathin ko ma tong China nein an thla tol mi sompaku in thlasu ka hai hi sumo pani in an khu chit hai an pan meka Herzol Medical Team hai chun an khuting an pan huna lampuya an fak ding hai khom thatakin an packing pe kani mi sompaku in thlasuk an ni le in zomin tu hin Herzol Quarantine Center a mek chu mi pahni chaw an nita a voisun hin Herzol Quarantine Center a ding midang hungklung sano kanti patpui muna contact tracing test nei sun zomani Karlim ta awangai tlanga no pui pakhat COVID-19 an voiti musu kani le inzoma contact tracing test neya lo ta chu thlajing ni som pakhat sang ni som ni khan film khurta ka nei sunzom jing alani Zani sun khan patpui mun PHC a Dr. Lenars Han ringhel mi som hai rapid antigen test an thwa an reng in an negative vong thu Herzol CMO an thokin thu dongani Limta thotan ni thajing ni som sang ni som ni khan India Sarkar le National Socialist Council of Nagaland IM hai chu New Delhi huna anin big hi in big na ahin NSCNIM ting thuingaleng moiwa atokilon sir Prime Minister Government of People's Republic of Nagaland in Anroya India Sarkar ting hi Additional Directors Intelligence Bureau
AK Mishra le Northeast in charge Arvind Singh hai nan thui naga ting hi muiwa baka naga ho to hlon mi paku in big na hi nan chang thotan nia in big na hi apoimo hle ela chang er sang ni som paku India sarkar le NSCNIM in big kha sunzom ani nok chawani tuta in big femek hi sunzom pe dinga ti ania sarkar thlungpui chun nagabui na hi chang er sang ni som nia amorin boka ingkim sukfel atum thuwa shil tuta sarkar thlungpui le naga hai in big rem theino na ro suk kholtu takchu Nagaland inflection le constitution shan an ngit na chungchanga ani tak ni in ei thulak na chuna shil Naga hel na hi India rama hel na so takta ani lein India sarkar khomin chingfel anum ta hlea kumsang kha zaku somli pasari thlajing ni som pali khan India in independence amu ma in Naga hai hin zalen na independence lo pung chu hel na fe pe voisun chena la chingfel lo zingani India sarkar le naga hai in big na hi tlung taka fe in rem na tlun tling ra suk ngei sin ti chu naga chawni lo India marsak state hai num le be sei tak anita kumsang ni sompani sang ni sompasari sunga India president lo nita kumsomrit palia upa Pranab Mukherjee ngirmunchun thatti ngala panno jingnin anen kolna mun Army Research and Referral RNR Hospital New Delhi thusuk chunashil Pranab Mukherjee hi thotan ni khan Army Research and Referral RNR Hospital New Delhi admit ania athuka thisen in khal umlaya atani hing angir muna a umlai zinga COVID-19 ri hi kaile in voyani Army RNR Hospital chun India President Lui Pranab Mukherjee ngir mun ader thong le thule tu chen hin mason na muding no lein ventilator support hil pek tulin ala umani ti in a shell Jharkhand Education Minister Jagannath Mato chun thotan ni khan Adumri constituency noya sarkar le inzom college pakhata polsom pakhat thoding in anzik lut kumsomnga pathuma upa minister hi Bakaro district a Devi Mato Smarak Inter College Navadia art stream malak ni in ANI chunatarlang Tholeni khan Russia President Vladimir Putin chun COVID-19 in vengna vaccine Gamaleya Institute Moscow simchu khovel rambung hailaya pom masatak tu ni in natarlang hi in vengna hi thlani deu thomi shima ensin na anlo nei hnunga mangtlak dinga pom ani lein Vladimir Putin anawnu ngeya hi in vengna hi hlotling taka mangsin ni in Sputnik thupung tu chunashil Putin hin nawnu mei pani Maria Vorontsova le Katerina Tikhonova aneya atule maman ni ti rup chu suklang anino Maria hi medical tinga researcher ani lein ama ningei dinga ngayani Russian Health Minister Mikhail Murasko chun Russia sim in vengna hi mun pahnia sim ani ding thuwa tarlang hing mun pahni hai hi Gamaleya Research Institute le Binopharm Company ni in Sputnik chun atarlang sabok WHO spokesman Tarik Jasarevic chun United Nations Geneva in Shritirna sim dungzuin Russia le thotlanga clinical trials hai fumfe taka le endik ding ni in Reuters chun ashil in khelna hung chanchin then khat Inter Milan le Manchester United Europa League semi-final Europa League quarter final chu in kheltan nok ni in match masalema Italian club Inter Milan chun German club Leverkusen chu 2-1 na nein semi-final an lut Inter Milan tading hin Lukaku le Barella hai chun goal thunin Leverkusen ting chun tulaya Chelsea le Shilzom mek Kai Havertz chun goal athun bok match danga chun English club Manchester United le Dutch club Copenhagen hai chu in khelin hun top chena tu khom ashat big anum no lein extra time in khelania hi huna hin Manchester United chun extra time a Bruno Fernandes penalty pet goal chu mangin 1-0 in anshat lemta ani boxing legend pani hai in nekding American professional boxer Mike Tyson kumsomnga pali le Roy Jones Jr. kumsomnga pakhat hai chu California khopui Dignity Health Sports Park a in nekdinga tian ni Champions Lui pani hai in nek hunding hi tharam ni som pani ti ni sin lakhom thaphal ni som ni pari ta ding in sonhlat ani hi exhibition fight ropui tak mi po po ngak la nei hunding sonhlat ani na san hi punglang ani no Mike Tyson hi kumsang ni panga khan lo retire ta in tuta an nek puiding Roy Jones rok hi chu kumsang ni somparit khan a retire chawani
kumtam tak nunga boxer ro puile former world heavyweight champion Mike Tyson ring sunga an hungkir ding hi ngakla hle Manipur COVID-19 ngirmun Manipur sarkarin zani zanting dar nga athuan sudung zuin Manipura COVID-19 kai musuk tapo sangthum zaku somli pakhat mipui wantlang sangthum le somruk panga central security personnel zarit somrit paku Anvoi mek active case sangkhat zasari somsari pali mipui wantlang sangle somnga panga central security personnel zasari le sompaku recovery rate 54.68% Zanikhan Imphal Isa pasal kum somruk mi COVID-19 leya thi lein tu chena thi na tuk tapo mi sompani Ole khang hai pau kha tu ta Hmar Chanchinthar ei pung thei hai chu ani ngai thatu hai hun mangin hoiro